Presence of God. Are you happy to be in the presence of God? Are you happy to be in the presence of God? Yes. Tutakwambia Mungu ni Mungu asiyeshindwa. Hallelujah. 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 Kabla hapo tutaanza na hii. Yes. Jesu dahoya Kuradhi mwonewe Dikuma Otada dimete Jesu dahoya Kuradhi mwonewe Dikuma Otada dimete Jesu dahoya Kuradhi mwonewe Dikuma Otada dimete Kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki Baba naomba kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki sote tuimbe moja kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki Baba naomba kubarikiwa nawe sitoki hapa usiponibariki sitoki hapa usiponibariki sitoki hapa usiponibariki lazima unibariki Baba sitoki hapa usiponibariki Baba sitoki hapo bila baraka mimi sitoki hapo bila baraka nibariki mimi jana leo na milele KBU 122L you need to give way kama ni mwenye KBU 122L you need to give way toa gari mahali umeweka amen
gekenaga Odunde uje gaga wega na umeta ijozote moyo nago dewe waheire dewe oti gaga gwe ogedekia inyawaku naya moyo nago dewe waheire dewe oti gaga gwe ogedekia Oh, modena. Inyosia kwa siode, noe oega. Inyosia kwa siode, oega. Oya kwa yode, noe oega. Arata kwa ode, oh iliosia kwa siode, oh iliosia kwa siode, oh sia kwa siode, arata kwa ode, arata kwa ode, pigia Yesu makofi wewe. Nataka umpigie Yesu shangwe na vigelegele. Mpigie Bwana makofi. Thank you so much and team kutoka kwa Desta. Mungu awabariki kabisa. And we are really blessed to have you. Kwa hivyo mtakupata more time. Walikuja kuanzia Kiswahili service, English service. Kama mungeingia English service na Kiswahili service, mungejua kweli kuna Mungu aliye mbinguni. But even in this service, ninajua kwamba Mungu atatusaidia, tutabarikiwa. Na najua kwamba Mungu atatutendea mambo makubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati ambapo tunaanza hii service, be with us Lord. Tubariki Mungu, utusaidie, tuwezeshe. Kwa wale ambao wanatuangalia online, wale wako US, wale ambao wako UK, wale wako different parts of, na wale ambao wako nyumbani, tunaomba kwamba Mungu uwe pamoja na wao, uwabariki Mungu wakati ambapo asante kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Usaidie the team of lay leaders wakati ambapo wananisaidia ku lead this service. Ile neno ambayo Mungu umetupatia, tunaomba Mungu utabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Muriega rucini. Rekei twambĩrĩrie mahoya maitũ ma rucini rũrũ wa mũthĩ, pages 6, karatathi 6. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aikare nawe. Andũ a Ngai tũnganĩte haha ũmũthĩ tũcokanĩrĩirio nĩ Roho wake, tũkĩrirĩria kũigua kiugo gĩake na tũgoce rĩĩtwa rĩtheru rĩa Mwathani. Tũgayane ũhoro wa wega wake mũnene na tũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ na mathĩ yothe. Ningĩ-rĩ, tũkĩte tũcanjamũke thĩinĩ wa wendo wake na tũcoke tũtũmwo na thayũ wake. Tũrĩ agai a ũtonga wa Ithe witũ. Tũrĩ agai hamwe na Mũriũ. Nĩ ũndũ wa kwerũhio thĩinĩ wa Roho. Nĩtũtuĩkĩte ũmwe. Karatathi 2. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mwaganu atiga waganu wake ũrĩa ekĩte, agacoka ageka maũndũ marĩa magĩrĩire na marĩa ma ũthingu, nĩ akahonokia muoyo wake
atume uture. Tungiuga tutire na mehia ni kwihenia tukwihenia na uhoro wa manduri thiini witu. No tungiumbura mehia maitu tuherete na tumwihokete, Ngai ni mwihokeku na ni muthingu na ni eguturekera mehia maitu. Ni undu ucio reke itumburire Ngai mehia macio maitu twinyihitie. Ithe witu wa tene na tene, awe Ngai wa aciari aitu a tene, indo ciothe ni cinainaga ni undu wa hinya waku munene. No murugo Jesu Kristo ni atuhotithagia guthengera giti kiaku kia unene. Mwathani ni tuhititie na tukaga kurumirira njira ya ma. Ngoro ciitũ nĩ nditũhĩra mũno nĩ mũrigo wa mehia. Mwathani tũiguĩre tha nĩ twahera, na ndũgatware mehia macio maitũ. Tũiyũrie gĩkeno gĩa kũrekerwo mehia, na ũtũhũthĩrie ũritũ wa ngoro ciitũ, na ũndũ wa ũkengi wa Kristo ũcio wakuire na akĩriũka nĩ ũndũ witũ. Amen. Ngai ũrĩa ithe mwathani witũ Jesu Kristo nĩ akenagio nĩ mũhia wĩrĩte, akamũrekera ningĩ akamwamũkĩra na akariganĩrwo nĩ mehia make mothe. Arĩa makuĩte nĩ mariũkĩte, arĩa mũrete nĩ monekete, na wega na ũtugo wake ũgũtũũra irũma marĩ na inyuĩ matukũ ma mĩoyo yanyu, na nĩ mũgũtũũra nyũmba-inĩ ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Kũrathimwo nĩ andũ arĩa othe matũũraga nyũmba-inĩ yaku. Gocai Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rogocwo. Ũgoco kũrokia kwĩ Ngai ithe wa kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe. Mũrũ wa mũndũ, kũgocwo kũrogĩa kwĩ Ngai Roho Mũtheru, ũrĩa twerũhagĩria na agatwĩkĩra hinya. Mwathani Ngai witũ tene na tene. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩre ndĩna ũgooci, ngiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie. Nĩngũingĩra hingo-inĩ ciake na ngatho, nyingĩre ndĩna ũgooci, ngiugaga mũthenya ũyũ ũheanĩtwo nĩ Jehova, njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie, 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 njanjamũke tondũ nĩangenetie. Tũikare thĩ tũigue ithomo. Ithomo ritũ rĩkuuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu, mũrango wa 9, mũhari wa 5 nginya wa 10. The book of Ecclesiastes, chapter 9, from verse 5 to 10. Ecclesiastes, chapter 9, from verse 5 to 10. Koherethu, mũrango wa 9, mũhari wa 5 nginya wa 10. Ni page 806. Nĩ ũndũ arĩa me muoyo no moya atĩ nĩ magakua, no arĩa makuĩte-rĩ matirĩ ũndũ moĩ, na matirĩ kĩndũ ona kĩmagacoka kuona kĩa ũtungati wao. Nĩgũkorwo kĩririkano kĩao nĩ kĩriganĩru biũ, naguo wendani wao na rũmena ona ũiru nĩ kũũra ciũrĩte biũ, na matirĩ igai ona rĩrĩkũ magacoka kũgaya tene na tene rĩa maũndũ marĩa mothe mekagwo gũkũ thĩ kwaraga riũa. Wĩthiĩre ũkerĩre irio ciaku ũkenete, na ũnyue ndibei yaku ũcanjamũkĩte ngoro, nĩ ũndũ Ngai nĩarĩkĩtie gwĩtĩkĩra mawĩra maku. Rekaga ngoro yaku rekaga nguo ciaku cierũhe hĩndĩ ciothe, na ndũkanage kwĩhaka maguta mũtwe ona rĩ.
mutumia waku ucio mwendaine nake turaniai nake na gikeno matuko mothe ma muoyo waku wa tuhu maria Ngai akuhete guku thi kwaraga riua ona o macio maku mothe ma tuhu amugwika uguo ni kuo igai thiaku riria ugairwo muoyo-ini waku ona mitungumanirie-ini iria witungumanagia guku thi kwaraga riua o uriona wa gwika na guoko gwaku ri wike na kio ni undu kuria ugathie mbirira-ini gutire wira urutagwo kuo gutire reciria kana umenyi ona kana ugi icio nicio ciugo cia Mwathani. Rekei akristiano ithuothe turugame tumbure mohoro maria twitikitie na witikio atumwo page 26. Nijitikitie Ngai mwene hinya wothe Mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe Mwathani witũ wacio nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩrĩhu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarua hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa arĩa akuũ mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ narua ikaire guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai mwene hinya wothe nĩ akauma kuo ke gũkwacirĩra memuona arĩa makuĩte na ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru wa thĩ yothe naguo iguano wa andũ arĩa atheru nakuo kweherwo kwa mehia nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ na ikare nawe o ta ũrĩa mũhonokia witũ Jesu Kristo aturutire rekei tũhoe na ũmĩrĩru na tuge Ithe witũ wĩ igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ tũhe mũthĩrio cia gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ o ta itwagĩrĩra matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rekei tũthiĩ page 30 article 21. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ na ũtũhe ũhonokio waku. Mwathani tongoragia president witũ ũmũheage ũũgĩ waku na kĩhoto. tũma atungatĩri aku magũtungatagĩre na wĩhokeku andũ aku nao magũtungatagĩre makenete rĩrĩa tũngĩkorwo tũrĩ mũkuru-inĩ ya gĩkuũ tũtongoragie na thiarĩ na mũthĩgi waku o ta mĩtĩ ĩhandĩtwo rũtere-inĩ rwa tũmaga tũciarage maciaro ma roho tũtũme tũthiĩ tũhana cumbĩ wa thĩ ona ningĩ ta ũtheri wa thĩ thĩ yothe ĩroiyũrwo nĩ riri waku o ta ũrĩa maĩ maiyũire iria-inĩ. Rekei tũigue ihoya rĩa mũthenya. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa kerĩ hĩndĩ ya kwĩnyerekia mbere ya hĩndĩ wa kwĩnyerekia ihoya rĩkuoneka mabuku-inĩ maitũ ma mahoya page 455. Mũthenya wa kiumia wa kerĩ mbere ya hĩndĩ ya kwĩnyerekia rekei tũhoe. Ngai mwene hinya wothe mahinda maingĩ nĩ twagagagio nĩ ihuhũkanio cia muoyo ũyũ na mahinda ta macio nĩ tũmakaga na tũgatangĩka. Twahoya ũtũteithie gũikara twĩiguĩte tũkĩmenyaga atĩ guoko gwaku nĩ gũtũnyitĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio tũkĩhokaga hinya waku ũrĩa ũrutaga wĩra thĩ-inĩ witũ. Twakũrehere mabataro maitũ mothe na maũndũ marĩa tũtangĩkaga nĩmo. Twahoya kwerũhio na thĩ-inĩ naguo thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ wathanage thĩ-inĩ wa ngoro citũ hingo ciothe. Amen. Tũrathime twakũhoya turerie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ. Rekei tũhoe twĩ hamwe tũhoe Ngai atũhe thayũ wake. Karatathi namba 32 hau igũrũ. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ na wendaga andũ maiguane nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma twone muoyo ũtagathira na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo na hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe tũtige gwĩtigĩra hinya wa arĩa othe matũthũire
nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo mwathani witũ. Rekei tũhoe tũrĩ o hamwe, tũhoe Ngai witũ atũhe wega wake o hau page 32. Ngai mwene hinya wothe Nĩ ũtũrangĩrĩte ũtukũ wothe, twahoya ũtaguo tũmenyere mũthenya ũyũ wothe, tũma tũthiage na njĩra cia ũtheri, mĩthiĩre itũ ĩkiumbũraga ũhoro waku, na tũkĩmathaga ũthamaki waku mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe, tũkĩonaga riri waku thĩinĩ wa andũ othe. Tũtongoria na ũtũme magũrũ maitũ mageragere harĩa mamũrũguo Jesu magereire, na ũtũtongoragie na njĩra ya muoyo ũtagathira, nĩ ũndũ wa Jesu mwathani witũ. Amen. Rĩu namo mahinda maya, we have our visiting worship and our visiting friends. Okay, you Wageni guys, wetu ni wakati wenu sasa, mkuje we worship and praise. you can make, wacha wafanya a presentation. You guys, you can make a presentation. You can make a presentation first, and then allow sasa. Yeah. Check mic. Davire corre da gitare che moria gananyo e Gesù e immagini daktari akiuga no sioni e di moe akiuga ne joe dawa davire corre anake che muore cana moe Gesù ma chiuga no sio tutti moe ma chiuga ateke wanajua Facebook wanajua WhatsApp wanajua IG oi dakiuga oi orareda kuhutio davira kore arimo professor que moria professor gana no e Jesu professor akiuga osio ni di moe akiuga de joe mahu utia Jesu akwa utia Jesu akwa utia ai utia Jesu akwa utia rege utia Jesu akwa ai utia Jesu akwa utia rege utia Jesu akwa davira kore videografa che moria ganagno e Jesu videografa chiuga de do osioni e di moe niene joe mafoto kwa harusi miki aya davire kore morebo che moria cana no e Jesu akwa morebo akiuga siku hizi sisi tunakati wo mimi najua hairstyle najua
wa urembo osionieti moi ai utia Yesu wakwa utia rege utia Yesu wakwa utia. This song is for you. You came to today to Sunday. You looked at the pastors and waited to hear the word. Hear the word. This song is for you. Kausigizi kazuri ka asubuhi kakija. Hey, wait, somebody like that. Me say you need a touch. You need a touch. This song is for you. Umekuja kwaya. Yeah. Watu wamevaa uniform, wewe umekataa. Unasema hiyo nguo iko na joto, sitaki kuivaa. Hey, somebody like you, me say you need a touch. This song is for you. Watu wamebeba Biblia. Wewe unasema technology ilikuja, wezi beba Biblia. Unasema Biblia ni nzito, utaki kubeba, uko na kasimu. Somebody like that, me say you need a touch. This song is for you. Umeoa bibi, Sunday kama hii bibi anakupikia chakula tamu. Na hata ka asante umekataa kumpatia asante. Yeah, somebody like that. Me say you need a touch. This song is for you. Pastor anahubiri. Watu wanachukua notes, wewe umekataa kuchukua notes. Unasema utaiona kwa mtandao, hakuna haja ya kusikiliza. Somebody like you, me say you need a touch. This song is for you. Mtoto wako unamtukana sura mbaya kama baba yake. Mbona uliolewa na mtu huyo? Mtoto ni mzuri, mtoto lazima apendwe. Aise mama, somebody like that. Me say you need a utia baba, utia Yesu akwa utia rege, utia Yesu akwa utia. Ai baba ito utia Yesu akwa utia rege, utia Yesu akwa. Sasa tuibe na nyinyi jaribu. Utia Yesu akwa utia. Hata upstairs. Utia Yesu akwa utia. Acha nijaribu videographer. Utia Yesu akwa utia. Utia Yesu akwa utia. Wote tujaribu mara ya mwisho. Utia Yesu akwa utia. Utia rege, utia Yesu akwa utia. Baba wito utia rege, utia Yesu akwa utia. Utia rege, utia Yesu akwa utia. Sitabaki kama nilivyo, 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 sitabaki kama nilivyo.
sitabaki kama nilivyo. Maisha haya ninapita tu, hali hii ya sasa ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, mtetezi wangu yu hai, yu hai. Sitabaki kama nilivyo. Imba nami, sitabaki kama nilivyo. Sitabaki kama nilivyo. Kwa hizo shida zako, sitabaki kama nilivyo. Sikiza. Silalamiki wala sikufuru, najua ni darasa napitishwa. Imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu. Sitamani ya wengine wala sijilinganishi, najua wakati wangu upo, siogopeshi na mapito ninayoyapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama nilivyo. Kila mmoja tuimbe, sitabaki haleluya nilivyo. Hey! Sitabaki kama nilivyo. Sema, sitabaki kama nilivyo. Nasema, tetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Hey, mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Hey, mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Sitabaki kama mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Mtetezi wangu yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai, yu hai. Sitabaki kama nilivyo. 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 Baba, unajua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, unajua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele, nitakusifu milele, nitakusifu milele, nitakusifu milele, nitakusifu milele, nitakusifu milele, nitakusifu kama kwaya, sifu milele, sifu milele, nitakusifu 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 milele, uko juu nitakusifu milele, nitakusifu milele, pande hili nitakusifu milele, nitakusifu milele, uko mbele tumusifu milele, nitakusifu milele, na nyinyi
Baba, umenifuta machozi, Daddy, oh, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Yesu, nitakusifu milele. Nitakusifu milele. Let's give the Lord a mighty clap and say thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, man. Thank you. God bless you. Tukae chini. And then alafu kwaya watatuimbia, after kwaya wakati wanatuimbia athuriaka nithamaheane bahasha za tithe.
Amen. I think choir walijua kuna wageni wanakuja wakasema kwamba hatutapigwa 10 bila, so wameimba so well. Thank you so much choir master, kwa sababu mumeimba vizuri. Mungu awabariki. Kwa hivyo choir tu bado wataendelea kutupatia wimbo tukikaa chini, and then alafu watu wa 10% wakuje tuwaombe. Jesu hakuhe amoromo-ine, hakuhe guka ayere andu ake, uria mwetereire eririte kona, ucio nowe okainia thumbi ya muoyo. Ikwenda Mwathani Jesu gutwarana nawe, tuthiage nawe umurekeire, tumaya tumana rugendo-ini ruru, tutwarane nawe oginya mwisho. Shaitani ehitite ndikanainie thumbi, ndingimaka Mwathi tondu wi muoyo, ndingigia na nganja tondu wina hinya agutotanira mahinda mothe. Ikwenda Mwathani Jesu gutwarana nawe, tuthiage nawe umurekeire, tumaya tumana rugendo-ini ruru, tutwarane nawe oginya. Tunataka kuomba kwa sababu ya wale wako hapa na wale walikuwa hapa siku ya Vikas Day, waliona kwamba kuna watu wengi wetu ambao wanatufuata online, overseas na locally. Kwa hivyo wale wako nyumbani wako na meetings ya rika, meetings ya family or any other commitments, ama labda pengine msikii vizuri, na wale wamepeana kwa paybill, msikia mkiwa Mungu akiwa anaongelesha in a very special way. Na kwa wale wako hapa, ongeeni na Mungu because ningai wigwa kama hoya. Just before I pray for them, kuna mtu ambaye amepeana pesa kwa paybill na hajakuja hapa? Wale ambao wamepeana kwa paybill. Sometimes kuna watu wanatupiaga wakati tunaombaga Tuesday, lakini from Wednesday, Thursday, Friday ni time tukiombea watu wa 10%, tunaombea pia. Mwenyezi Mungu ishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya this huge day ambayo Mungu umetubariki. We pray God Almighty ya kwamba Mungu ubariki watumishi hawa wako. We pray God ya kwamba Mungu waangalie na macho ya huruma. God, I pray in the name of Jesus that you may bless the work of their hands, O God. Wabariki Mungu wala ambao wamesupport this ministry through tithes. Ya kwamba Mungu every single day and every single Sunday wanapeana kwa paybill ama wanapeana in form of cash, na wanakuja kwa altar ili ndiposa Mungu waweze kneel before their God, O God. I pray God that you may hear their prayers. I pray God ya kwamba Mungu bariki familia zao. I pray God success yasha na shao in the name of our Lord Jesus Christ. I pray for healing and peace of mind. I pray God for restoration of hope and restoration of peace in families, oh God. Na wale ambaye Mungu amekuwa akitushikilia wanafuata services online, I pray in the name of Jesus that you may bless them in the comfort of their homes, oh God. Na wale ambao wako diaspora, wale ambao Mungu wana process makaratasi ya immigration, oh God. Na wale wanatafuta kazi katika jina la Yesu,
Tunajua kwamba overseas inakuwaga huge hustle, and especially kama una documentations. We pray God that ya kwamba Mungu utawabariki na utawasaidia katika jina la Yesu Kristo. Be their God, kwa sababu ni watu wako. Tunawabariki hawa wapendwa ambao wameleta 10%, wale wako hapa na wale wanatuangalia online, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Gwanerero de nagekeno Juge mwathani neotathimete Datara irathimo ciakwa Utaboroketie moko igũrũ rĩakwa. Birthday and anniversaries. Birthdays and anniversaries. Gwanerera de nagekeno Juge mwathani neotathimete Datara irathimo ciakwa Utaboroketie moko igũrũ rĩakwa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Christians, happy birthday, happy birthday, happy birthday dear Christians. Mungu, a God who gives life, a God who gives healing. Na tondoa ndugata isisia kumwadhani kwa zile ambayo umewezesha na wakapatia another huge step in their lives, oh God. Wakapatia a new chapter in their lives. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya hiyo mwaka ambao umewapatia, ambayo ilikuwa na a lot of despite ya panda shuka, despite ya challenges, but you have been a God to them. Takuwa wakati huu Mungu ambayo wanaanza mwaka ingine, Mungu tunaomba uwe pamoja na wao, and I speak the word of God in their lives, ya kwamba 2022 will be their year, oh God. Chenye hawakuweza kupata 2021, I pray in the name of Jesus that they may experience you, God. Mungu wanakania wala ambao wana experience issues in their lives, God. God, I pray that wapatie hope na strength na fulfillment ya vision na objectives zile ambazo wako nazo in their lives. Kwa sababu Mungu wewe ni Mungu mwaminifu na unabariki. I bless them. Tandungata yako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Christians. Happy birthday to you. Yeah, so that tuweze kupata another presentation, nataka kuita Helen and the team wakuje. Kuna kitu nimesahau. Kuna anything else? Kuna kitu nimesahau? Helen and the team. Mwathani agoshwo. Bwana asifiwe sana. Yenitagwo Helen Olivia Akotomolo nyar nyakach makine na kawuotho tadwongora therefore. Mtawari de jaruo jano. Sasa tunajaribu sana, na one of the things we really love is our friends from Central. Mkwangi wachoyo na wimbo wote wanajua kuimba. Huyu ni Jaruo lakini anajua kuimba Kikuyu. Huyu ni Kikuyu mwenyewe, amezaliwa Tao hapa. We are a group from Daystar University and we are so glad to be here. Your vicar invited us to come here. We say this is one of the best churches we've been to since we started. Yes. Juzi nilienda Methodist, na Methodist in fact in Mombasa, and I was surprised that these days people know how to praise God. Washa nikakuja hapa nikasema nilikuwa nafikiri watu wa PCA Methodist nini wanasemaga sharia hii mwadhani hederea ageoneka. Nimeingia hapa tangu asubuhi, tumepata fire and we thank the Lord for that. Amen. Sasa pastor alinisikia nikiimba mahali. Kabla nifike hapo, nataka nianze pole tu, alafu tutaendelea tukimsifu Mungu. Amen. Amen. So when I was
at Daystar University, I got connected to a friend of mine from PCA. Na akanifundisha wimbo hii. Inaimbwa hivi. Guza C, guza C, yeah. Inasema roho shuka. Na wengine waja tugewa makekania. Sasa sikiza. Let's give another round of applause to them. Amen. Amen. Alafu mwingine akanifundishe nekiama ate Nekiama origerio ni mwadhani ateke Nekiama Nekiama origerio ni mwadhani Nekiama Nekiama origerio ni mwadhani Nekiama origerio ni mwadhani Dokone tamona tawirite wewe ukona wena maguru mere irikana kweo matariko mwe chokia gatho na ogeni kiama haleluya nekiama orugero ni mwada nekiama orugero ni mwada ni dokone tawe na tawirite eroko nawe na ashanisha kumbe irikana keola shavi obwe chokia gatho na ogeni kiama haleluya nekiama orugero ni mwada nekiama orugero ni mwada isida sitoma wadiwa kwanero samamete oligete olangara kumwagyo enachabe imane amokera sio washa kwa kumone nine wakwa ebone
kioya kionje kia maoya theti na matare nacio Petero agikwira gukira witwari kumana ugocira gucokerera kumana ugocira gucokerera enderia nyungata ciaku ciimagara utamurukecia moko iguru riao kumana ugocira gucokerera papa kumana ugocira gucokerera enderia nyungata ciaku ciimagara utamurukecia moko iguru riao kumana ugocira gucokerera irio ciakwa iria mare mare yuanga ona guo ciakwe humba ole no oe hanga irio ciakwa ciothe oe oe irio ciakwa ciothe irio ciakwa ciothe amokera ngano ndeweketewa no akwaya agashusha ya maradina anakwaya anakwaya karobera Yesu nekondera inane todo moyo atonya gadeine ha reirida agashusha ya maradina reirida karobera Yesu nekondera inane todo moyo atonya Vikae, agashusha ya maradina Vikae, Vika karogera Yesu nekondera inane todo moyo emoya Yesu emoya Yesu emoya Yesu nekondera inane emoya ngwanerera tugena mongapo atene hey manerera tugena mongapo atene manerera tugena mongapo atene namare tuone maige mouro alio ara kunere nene namare tuone maige mouro alio ara kunere nene ate kuonerera tugena mongapo ate kuonerera tuwetaga twethe nawe uri matuine nanyo tuiguaga ni tuwetaga twethe nawe uri matuine nanyo tuiguaga we go ni kuonerera ni kuonerera ngoja kumasa kuonerera go one more time say kuonerera tugena mongapo atene
ati tuwitaga twethe nawe uri matuine na ni utuiguaga ati nasikia se tuwitaga twethe nawe uri matuine na ni utuiguaga. Haya, buruka 1 2 hey hata kuonerera Jugana mogabo atenewe Ngai Kwanerera Jugana mogabo atenewe Ngai. Wapi kelele? Hallelujah. Hata mimi natoka pale South Nyanza, lakini niko na karaini kamoja ya Kikuyu nataka kutupa. Are you ready? Are you ready? You ready? Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni Ngai. Na umenye ni monene, ne anokire Danieli, ibani ya Merodi, Ngai wakwa ni Ngai. Tena tena. Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene na Ngai wakwa ni Ngai. Umenye ni monene, anokire Danieli, ibani ya Merodi, Ngai wakwa ni Ngai. Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene, Ngai wakwa ni monene na Ngai wakwa ni Ngai. Hallelujah. Amen. Wow! Wow! Tukimalizia wacha tuingie international kidogo. Mtasema moyo 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 zambe wangu. Mtapiga makofi. Zambe wangu. Moyo. 1 2 3 moyo 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 zambe wangu. Moyo 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 zambe wangu. Moyo 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 zambe wangu. Moyo kimbelo mbali se bana bo zambe wangu. Moyo tikita mabega tikita Yesu zambe wangu. Kimbelo kimbelo mbali se bana bo zambe wangu. Moyo mulunda we ekile zambe wangu. Ekile zambe wangu. Moyo ekile zambe wa moyo mulunde zambe wa moyo sasa nyosha mkono pande ye pande ile nataka usitoke bila baraka nasema nyakua nyosha mkono nyosha pande hii nyosha 1 2 3 nyosha unasema nyakua nyaku nyosha pande hii nyosha kidogo nyosha kidogo nyosha kile aya nyosha bado tunachukua baraka hii. Are you ready? Yes. Are you ready? Hey. Nyosha mkono nyosha kabisa nyosha 1 2 3 nyakua baraka ya mbele. Hii baraka ya mbele ilete mbele. Uko na mtoto mdogo we ilete mbele. Uko na boyfriend mwingine hapo ilete mbele. Uko na spouse wako ilete mbele. Uko na pesa umepata kidogo ilete mbele. Vitu za mbele zimebarikiwa ilete mbele. Nyosha mkono yako ilete
nyosha. Nyosha. Nyosha kidogo, nyosha. Nyosha. Mama, nyosha. Nyosha. 1, 2, 3. Nyakua. Kuna baraka ingine toka nyuma. Hii baraka ukuja ukilala. Ukilala. Pesa ukuja we. Ukilala. Saa zingine mtoto ukuja we. Ukilala. Hii baraka inakuja we. Ukilala. Wanakwaya unapata ka M-Pesa we. Ukilala. Ndugu yangu unapata ka M-Pesa we. Ukilala. Nyosha mkono huku nyume. Nyosha, nyosha. Nyosha. Nyosha kidogo, nyosha. Nyosha. Kabisa nyosha. Nyosha. 1, 2, 3. Nyakua. Kuna ingine toka juu biguni. Hii. Mama yako hajui. Baba yako Hajui. hii ni Mungu tu. Na wewe de Hajui. Anti yako Hajui. waya master wako Hajui. bwana yako Hajui. mama yako Hajui. hata pasta wako Hajui. hii ni baraka inatoka juu juu, inatoka nyosha mkono vizuri nyosha nyosha Nyosha. nyosha mkono nyosha Nyosha. nyosha Nyosha. nyosha Nyosha. nyosha bana dada nyosha Nyosha. 1, 2, 3 Nyakua. chukua yote sasa 1, 2, 3 Nyakua. 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 Haya sasa utanyakua nyakua nyakua nyakua. Ikifika hii ni mzito sana, utaketi chini. Umeelewa? Narudia, utanyakua nyaku nyakue nyakua. Ikifika hii ya juu utabeba yote nayo Unaketi chini. Wacha tuone nani atabaki amesimama. Are you ready? 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 Wacha tuende. 1, 2, 3. Nyakua. 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 Kwa ajili ya huyu, kuna wengine husoma nje ya dirisha, Nje ya dirisha. kuna wengi husoma ndani ya class, Ndani ya class. na wengine huja kuchelewa Kuchelewa. kwa sababu yake, and I'm not pointing at anyone. Tutarudia Tutarudia. tena. Ngoja keti. Kwa hiyo huyu ni wewe, umeketi chini. Hata nyinyi wanakwaya we, mketi chini. Simama we. Simama. 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 Hapo. To the side, 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 to the side. Aya, sasa simama vizuri twende. 1, 2, 3. Nyakua. 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 Barikiweni sana, asante. Amen. 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 Tushangilie Bwana. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Nĩ twakenera Ngai witũ. Rĩu kĩreke itũrehe indo cia kwĩyendera tũkĩinaga rwĩmbo 427. 427 mũhothi wa kwĩyendera. Twakurehera indo ici Ngai twina wendo muingi muno ngoro-ini citu. Thank you ni tondu wa hau tukinyetie. Ni wega ni tondu wa guturathima mihuko itu Ngai tuhota kurehe gicunje thiini wa nyumba yaku muthamaki. Twacokia ngatho ni tondu wa kuria ciumite Ngai, witikire kurathima mawira maitu, witikire kurathima mahiu maitu Ngai, biashara citu, na nigetha muthamaki riria twarehe tukarehe turi na gikeno. Twagucokeria ngatho ni tondu wa aria maga rucini rwa umuthi, na twakwihokera Ngai ati ni ukumarathima onao, na nigetha magioka muthenya wa Sunday matikanoke moko matheru Ngai. Ona gatagati-ini kau Ngai umahe ni tondu wa ciao cia kumaigana, cia irio ciao cia muthenya, na no ri maricokagia ngatho. Thank you Ngai ni tondu wa hau tukinyete ni tukuonete. Twahoya cigithie wira-ini waku Ngai, wetekere guciamura na gucitheria na gucitheremia ni tondu wa ngumo na ugoci wa ritwa riaku itheru. Tugithie kuigua kiugo giaku Ngai, hariria ngoro citu Baba, maundu maria mothe Ngai wakwa matukoraga tukaremwo ni kuigua ndumiriri yaku. Twahoya utwehererie, twahoya githagathago gia shaitani kihotwo thiini wa ritwa ria Jesu, na nigetha tukiuma guku Ngai tume turutitwo niwe. Wega-ini no tugini wa Kristo Jesu twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Tora irathimo kimwe gwa kimwe, wone uria Ngai agwikite. Tora ciothe kimwe gwa kimwe, nukugegio ni uria Ngai agwikite. Nigukagia mbugererio na thene itari yono, gikeno gitari kiono kuma riria thi yombirwo. Nyimbo ikoiraga ta mbura ikiinwo ni nĩmĩ ciothe, Jesu akĩiyĩra kana
muthenya ucio wa kiama kimone yore watumire nevakanethe kimone yore watumire nyarare ikeno ciathe gutire kuono na gutikono utakohana tawio Jesu akeyira kanitha thino yothe iroreire. Amen. Tukae chini. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya neno lako. Asante Mungu kwa sababu umekuwa Mungu mwaminifu in our lives. You have done great things in our lives, oh God. Asante Mungu kwa sababu tangu asubuhi kwa Kiswahili service, kwa English service, kwa hii service Mungu umetubariki in this worship experience. So tubariki kupitia kwa neno lako katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. One thing ambaye nina appreciate kwa hii parish ambaye Mungu alinipatia ni how mnakaribishaga wageni. Yaani kiheo na watu wamemtu kama mjai jua mwena kiheo yago tuka ageni. Mungu awabariki sana yako. Kutukani kuwabariki kwa welcome. Good. Yeah, so ninashukuru Mungu because God has been so much faithful. Na hii worship experience tumefanya leo reason ya worship eno kwa sababu tulirealize ya kwamba after COVID especially the English service ilienda chini sana. Na umothe I wish kama mungeingia English service it was powerful. But one of the things ambayo ilini surprise na Helen and the team from Desta, sikuwaambia kwamba tuko na 3 services. Niliwaambia tu English na Kikuyu. So surprisingly wakakuja mokire tene wakaserve Kiswahili na English na Kikuyu. Kwa hivyo leo mtu akikaribia mtu anaitwa Mukuria hashikiki because service yake ilikuwa moto sana. So we are so glad and team from Desta and we are glad ya kwamba mmekuja na tumeshukuru sana. Mungu aweze kuwabariki. So nita preach dakika chache tu and then alafu niwapatie field because tumepata something that it's very rare. Tumepata kitu ambayo haionekani hivi. So sitaki kuwa mean because ninawahubiria throughout. Nimewaserve with a lot of dedication. Na nina very good news ya kwamba tulianza pastoral na tumemaliza boma zote za Gathangari. Zote. So nataka ku appreciate Nganga kwa wapi? Na People's Warden. Maybe he's moving around because he ndiye anashughulikia, so I've really appreciated. And Nganga managed tukasunguka hizo nyumba zote. So coming Tuesday tutakuwa Rorie tutasunguka yote and then alafu na nilionelea kwamba tuwe tukisunguka na Karanja People's Warden because atanisaidia. So I feel more strong and very safe tukiwa na yeye kwa sababu he knows places na atanisungusha. Kwa hivyo please watu wa Rorie mjipange kutusungusha, tutakuja na Karanja na Nganga and then alafu sasa tusunguke vile tutanini. So tukisunguka Tuesday Rorie then tutakuwa tumejua tutasunguka Tuesday Rorie. Tusipomaliza lazima tutamaliza Thursday and then alafu tuanze Njathaine. I think that is what we are going to do. So tukimaliza Rorie Thursday tutaanza Njathaine tusunguke mpaka siku ile tutamaliza and then alafu tuende Getwamba alafu tumalizia na overseas. Na niliwaambia wazee wa PCC ya kwamba focus yako now that tumeanza kufocus na English service na miraculously English service imeinuka, so we will focus also now overseas. Tuko na list ambayo teacher Rose alitengeneza and then alafu tutaanza sasa tena kufuatilia overseas. And I tell you ya kwamba by the time ifike mwisho ya April tutakuwa tumeheal hii mambo ya lockdown, tutakuwa tumeheal pahali COVID ilikuwa imetugonga, tutakuwa tumeheal and then alafu this church
tutarudisha numbers. I promise you that this church tutarudisha numbers. Tumekuaga 300 plus, but God is faithful na Mungu atarudisha numbers. Na najua church warden for sure, nikirudisha numbers najua utanipatia mbuzi. Na nikisema church warden, it is church warden and the team ya PCC. So hii ni dhima ya diocese, inasunguka kwa diocese. So February, of course, ni practical professionalism na ni Ecclesiastes chapter 9 verses 10, na kwa Kikuyu inaitwa koheredho, chapter 9 verses 10. So chenye nitawahubiria in less than 10 minutes. Everything you do it with all your heart. Everything you do it with all your heart. With all your heart. So verse 10 ya NIV inatuambia hivi, whatever you do, your hands finds to do. Chenye mikono yako itaweza kufanya. Actually niki-interpret in a very forward way, inasema kwamba chenye mikono zako itatafuta kufanya or something like that. It will find to do. Whatever your hands will find to do, do it with all your might. So everything ambayo mikono zako zitafanya, you do it with all your heart. So nimekuwa nikiplay na that text, na ndirenda ku apply in our life as Christians. Yes, tunajua kwamba in the church we have different professionals. Tuko na businessmen and business women. Tuko na watu ambao wameajiriwa kwa serikali. Tuko na watu ambao wameajiriwa in the private sector. And that is what we have been doing. Na haungekuwa hapo kama haungekuwa a hardworking person. So biblically nasema kwamba we do it kwa kujitolea. We do it with all our energy. So more focus, because the whole diocese ina focus na horosio wa kwerutira koruta wira na moko maito. Na bishop akatuambia kwamba because even in the grave hautaweza kufanya. And in NIV katuambia kwamba and do it with all your might, for in the grave where you are going. That's very stressing and very scary. There is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Aliya kwamba kuna wakati ambapo hii chapter itafungwa, and that is it, you are gone. So you make a difference now that you have life. Wakati huu ambaye Mungu amekupatia uhai, do it diligently. Na Koheredho, it's a very scary book. Inasema kwamba kuambirira pahali ambapo tumeelekea. Usijue kwamba tunaelekea pahali sio mimi nimesema, but na Ecclesiastes imesema kwamba where we are headed to, because every single day tunakaribia kaburi. So scary. But Koheredho haku to discourage, anatuambia kwamba but for now that we are alive, everything you do with all your strength. Na anatuambia kwamba you do it with all your might, for the grave where you are going there is no working, no planning, no knowledge, no wisdom. Kwa hivyo kama uko mtu wa kupanga sasa, kama kuna knowledge ambayo uko nayo, use it for the glory of God, to better your life, to transform, because Mungu amewapatia voices ya kujitolea, so they are dedicated to the worship ministry. But how many of us ambayo tulikuwaga kwa and we are no longer singing and we are no longer doing anything? There are so many of us ambayo tuko talented kwa mambo ya leadership, but we are not doing it. So Koheredho are very merciful, because anatuambia we spread our talents in so many ways. So in this particular text ambayo ninawaambia kwamba everything you do it with all your heart. You ukairutira then wawera wangai without shrinking back na kuangalia whether other people are doing.
There are so many people ambayo wako talented na matinge tungata because so and so hauhudumu ama so and so my group is not doing it. Usiangalie any other side, ujiangalie na dhamiri ile Mungu amekupatia na commitment ya kurutawira wangai. Kama Mungu amekupatia talent ya kuimba, you do it with all your heart. Kama Mungu amekupatia talent ya kuerutira na kuruta indoshi yako, you do it without looking at anybody. Because pahali ambapo tunaelekea, ambapo kwa kaburi, we will not have that chance ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Even the energy, I really appreciate the team wakati ambapo mlikuwa mnaambiwa the exercises and you did it. How you know ya kwamba it is just for a time, na kwa hivyo kwa hii chapter, kwa hii time ambayo Mungu ametupatia, we use it like never before. That our God in heaven asiwahi regret kwa nini ametupatia miguu. God asiwahi regret kwa nini ametupatia akili. God asiwahi regret kwa nini ametupatia zile mili ambayo ametupatia. Mungu asiwahi regret kwa nini ametupatia mikono. So God, this is an wholesome a text. Inatuambia kwamba we spread. Kama ni mkono, you use it for the glory of God. Kujijenga, because the more unakuwa stronger, the more the church of Christ inakuwa stronger. I really pray for our Christians, na ndio nilikuwa ninabariki homes. Na okona our homes are so good. Na kuirutira, watu wamejitolea. Naona mtu amejikakamua, mtu amesacrifice, mtu make sure kwamba anakaa kwa maisha mzuri. But also the other thing na pastoreno ambayo tunafanya ni kwamba wakati ambapo tunakuja tuna visit homes, tunaona health, because our Christians wakati wako healthy, then the church is healthy. When our Christians are strong, then the church inakuwa strong. Amen. Kwa hivyo kwa Heredo akatuambia kwamba turute na wera, tutuweke committed. You better yourself financially. You better yourself kwa ile kazi ambayo unafanya. You better yourself in everything that you do. Everything you do it with all your heart. Let me centralize now horoa kwerutira na ngoro yako yothe. Ndamutha ithande mutugatiri wanyu mwetekere kwerutira na ngoro shanyu yothe. I really appreciate, and this is something ambaye pengine Lelida jana atakuambia na nganga na thank you mno Mr. Nkei kwa sababu yeye ndiye alituhubiria on Wednesday kwa seniors, na seniors walikubali kuja church, wako wengi. So sema place na fellowship ya mama on Wednesdays. Najua kwamba bado tu atanipatia feedback, lakini watu wamekuwa na that spirit ya kujitolea. Sema place na kwaya, sema place na all of us. Sema place kwa wale ambao walijitolea kusimama Vikas Day, na by the way itakuwa screens ni vile zimeenda off, zingekuwa displayed. But I think naweza kuwaombea leo wale watakuwa guest. By the time niombea watoto wale ambao watafanya exams. Because God is looking at your heart na commitment ya kuerutira dhiri wawera wankai. Because itakuja usiku ambaye hatutaweza kujitolea. I have to use this energy kwa pastoral na kuempower my Christians. Because the energy I have right now, kuna wakati ni struggle kuenda zile maboma ambayo tulienda, like we went more than 30 homes in a day. Na itafika pahali ambapo sitaweza enda, ndaweza enda 12. But for now, kwamba Mungu amenipatia that energy, I will use it and utilize. The more I reach out families, na ngoro yako ikanaka muno when I come to their families and share with them and pray for them, na wanafungua hizo milango zao, wanatukaribisha, tunawaombea, it makes my heart so strong. Anytime nikija homes na ninawaombea na moka to encourage, it makes my heart so happy. You are so special to us. We're very special. Maithoina maangai na thini wa kanitha wa Anglican. Na werutiri wako vile unaendelea ukijitolea, it is not for granted. And wamenya everything that you do in the house of God ikatweka recorded. Werutira ikatweka recorded. And out of it, okay, experience blessings shangai. Thini wa muturele wako, thini wa mushio wako, watoto wako kufaulu, wala ambao unaombea usiku na mchana,
God is on the way kwa transform nyondo hakwerutera waku. Nataka sisi wote tusimame ndani alafu niwaombe. So because tuko na time and nataka kuwapatia nafasi ya kuomba, nitaombea all the prayer needs. Wakati ambapo the group from Desta watakuwa wakilead some worship, mnakuja pole pole kwa altar and then alafu niweze kuwaombea pole pole watakuwa tu hapa wakilead that worship and then alafu nakuja tena kuombea. And then I'll try to do that at the shortest time possible. And then alafu immediately I do that. Tunaekewa sasa hizo praises, worships. And then alafu niwapatia blessings. Alafu muondoke kwa ile wakati ambapo mtaondoka. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, kwa sababu ya this session ambayo tunataka tukuombea prayer needs, we pray God Almighty that you may bless us and be with us, oh God, because you are a faithful God. Utubariki Mungu, utusaidie, utuwezeshe kwa sababu ya uaminifu wa jina lako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nitauliza Dr. Mungai akuja nisaidie kwa altar. So watu watakuja kwa altar. So ikaneni kidogo. Amfitie pichi mujigaza jiwe harimo ijizabuza bineze zumutima harimo ijizabuza amfitie vichi mujiganza jiwe harimo ichizabuza bideze zumutima harimo ichizabuza bineze zumutima. Yesuwe oeribugama tantana jangwana papa ukimbu yejisimana rineze sepuruga urimbu yejisimana tikome sipuruga amfitie vichi mujigaza jiwe harimo ichizabuza bineze zumutima harimo ichizabuza bineze zumutima. Papa, do you care? Do you care? So do you care? Do you care? So do you care? Goroya
Yesu dojoke dojoke Yesu dojoke dojoke Yesu dojoke ngoro yakwa ihone nikwenda kũhutio na Jesu nikwenda thayũ ya Yesu nikwenda kũhutio na Jesu ngoro yakwa ihone ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ndũgĩũke Jesu ndũgĩũke ngoro yakwa ihone tunaomba uwepo wako uende nasi Ewe Bwana wa majeshi utusikie, kama huendi nasi hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi tusikie, ewe Bwana wa majeshi tusikie, kama uendi nasi hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase utembee nasi. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi.
twasema asante, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, oh, twasema asante, twasema asante, oh, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Oh, nasema asante, oh, nasema asante, oh, nasema asante, wewe Mungu, wewe wangu. Asante, 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 ewe Mungu, wangu. Nasema asante, nasema asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, haleluya. Umeponya magonjwa yangu, asante. Umenilinda Bwana, asante. Moyo wangu umejawa na asante, hakika wewe Mungu, oh, yeah, asante Baba, asante wako Yesu, asante, asante wako Mungu, asante, asante, oh, oh, asante, yeah, oh, 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 asante, asante, ewe Mungu wangu. Hakuna wa kufanana na wewe, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kulinganisha na wewe, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kubadilisha nawe, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kubadilisha nawe, hakuna wa kufanana naye, Yesu, hakuna wa kuchanganyisha nawe, hakuna wa kufanana naye. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, hakuna wa
nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu Yesu tu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, haja ya moyo wangu ni mimi hapa Baba, unachotaka ni mimi tu, haja yako we Baba ni roho yangu, unachotaka ni mimi tu, niko hapa, haja ya roho yako mimi, nije karibu nawe, ninachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya roho yangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu, sema hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Bwana, Bwana Yesu. Tire gai oge tawe. Tire oge tawe, Tire gai oge tawe, Tire gai oge tawe, Tire gai oge tawe. Tire oge tawe, Tire gai oge tawe, Tire gai oge tawe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna muweza kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna uweza kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Gotire gai oge tawe. Motiwe oge tawe, motiwe kai moge tawe, motiwe kai moge
Wale ambao wako na watoto wa form 4 na class 8 watakuja, and then alafu tutamalizia kwa kuombea the team from Desta. So wale wako na watoto wa form 4 na class 8 wakuja. Mkae tu, kaeni chini. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Mungu, tunaomba kwa sababu ya hawa ambao kama watoto wa kizazi. We pray God kwamba Mungu awabariki. For success. We pray God Almighty kwamba Mungu awasaidie waweze kufaulu. Those who are in class 8, katika jina la Yesu Kristo, I pray God Almighty wabariki Mungu, wasaidie kwa sababu ni Mungu mwaminifu. We speak your blessings. Now we speak success. We speak your power. Manake wewe ni Mungu mwaminifu. Wale wako class 8, we pray for success. Wale wako form 4, we pray for success. We pray for good health in the name of Jesus. Kwamba Mungu tenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Ufungue njia katika nafasi ya kwenda universities, ya kwenda good high schools in the name of Jesus. Naomba Mungu usikubali anxiety na any problem of any nature katika jina la Yesu. Na tunawabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ujibuye kwa moto Bwana, mwaminifu, usikiaye maombi, 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 ujibuye kwa moto Bwana, mwaminifu, usikiaye
usikiae maombi, oh Baba, ujibuye kwa moto. Bwana, hey Bwana mwaminifu, yeah, usikiae maombi, ujibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, Yesu wangu. Thanks. God bless you. Asante sana, asante sana. Ndio tupewe blessings, alafu tuweze kuweza kutupatia schedule presentation, alafu watu wamalize service. We are so honored. Mungu awabariki sana. We have really been blessed. Mumebarikiwa. Then God bless you so much. I want to give my senior brother nafasi aweze ku testify, and of course then wakanitha wa Anglican atapeana blessings, and then Allah feeling ndiposa tuweze kubarikiwa. Once tukipewa blessings, you live at your own pleasure. Wakati ambapo utajisikia kuondoka, unaondoka. Ukitaka kuendelea na praises and worship, fine, ili ndiposa tuweze kubarikiwa. Bwana asifiwe. I want to thank God, my vicar, our leaders, and our guests. As kama kajeri Kikuyu, mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũkire gũkũ gwitũ gũthoma hamwe, ndigũkũmenyaga kwĩna ageni, no ndera my nephew Regero oke tũthome gũkũ tondũ mũthĩ ndigũthiaga handũ. Mweri 17 February nĩguo ndĩra celebrate birthday yakwa miaka 60. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndera mũtungatĩri ahe ndagĩka ĩmwe tondũ 2014 mwene diagnosirwo na cancer. Bwana asifiwe. Stage 4 prostate cancer. Na ndagĩtarĩ akiuga ngĩgakinyia mĩaka 8 ngakorwo nguĩte. Hallelujah. No ndikuĩte ndĩ muoyo. Muoyo. Na rĩrĩa my sisters mainire nĩ kĩama. Nekiama, 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 Aya rekejoria wene kiama kireko umuthi uringeirwo ni mwathani. Hallelujah. Amen. You need to testify uria Ngai agwĩkĩire. Na toguo twahunjĩrio tutire mbĩrĩra-inĩ. Arĩa me mbĩrĩra-inĩ mahurũke na mwathani meterere rĩrĩa mwathani Jesu agoka, na nĩkĩo makariũka tũriũkanĩrio hamwe na ithuĩ. So I give thanks to God. Ngoro yakwa nĩ iyũrĩrĩirwo nĩ wega wa Ngai tondũ nĩakoretwo mwega na nĩakoretwo andongoretie na ngoiga atĩ ngũtũra njambagia ngoma kinya rĩrĩa agakua. I will not be ashamed to testify of the goodness of God. Mĩambato-inĩ na mĩikũrũko no Ngai tondũ nĩwe, he's the God of the valleys and the God of the mountains. Rũgama itũhoe. Hallelujah. Oh, kuna notices. You want us to do the notices now or we pray first? And then we do the blessings. Aya, notices. Nani wa notices? Akuja tupatie notices. Kaeni chini dakika moja alafu tutaomba. Aya, I thought you said. Aya, secretary. Mwathani agocwo gĩthĩ ũguo nĩ tondũ wa mwathani mũrĩa arathime. Ngai nĩ mwĩhokeku. Twĩna notices na nĩngũmũhe na ihenya nĩ tondũ wa mahinda. Services next week cihana ta ũũ: 1 hour with God ĩgakorwo kuo Tuesday ithaa rĩa thaa 1 nginya thaa 2. Senior citizen magathoma mũthenya wa Wednesday thaa 3. Mothers Union tũgathoma gũkũ kanitha-inĩ mũthenya wa Jumatano thaa 5. Friday naguo tugathoma gũkũ kanitha-inĩ mahoya ma thĩ yothe.
na chairlady nĩ aramũringĩrĩria please mũgeetĩkĩra gũka na nĩgetha tũnyitanĩre na andũ othe thĩinĩ wa thĩ yothe kũhoera bũrũri na kũhoera thĩ yothe. Juma naguo tũgathiĩ kũrĩkĩrĩria kũrĩa Kĩamba. Mahoya macio makarĩkĩrĩra mũthenya wa Juma kũrĩa Kĩamba. Atumia nĩ marahoywo matithie hanini tu thutha wa gĩthomo. Arũme othe onao nĩ marahoywo nĩ chairman matithie hanini thutha wa service. Vikas Day nĩ mweri 13 wetatũ ũũ tũrorete, na amwe arĩa magakorwo marĩ ageni nĩ kuma Gĩtuamba Zipora Kĩariĩ, Njatha-inĩ gwakorwo na Mr. and Mrs. Maina Jojo na Wakaro. Gathangari gwakorwo na Anderson Kamau. Evangelist Ng'ang'a nĩ aramũmenyithia atĩ nĩ hingĩte irathi cia weekdays cia confirmation nĩ tondũ ciana itihingĩte cukuru na matiroka wega. Koguo cikanjĩrĩria rĩngĩ mweri 8 wetatũ. Wiki ĩno tũrorete matigũkorwo na weekdays lessons, koguo matikae gũka, no Saturday ya mweri 5 nĩ magoka kama kawaida kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Family ya the late Justus Dava Koinange nĩ ĩranĩrĩra gĩkuũ kĩa mwana wao Elijah Koinange Dava wa Kĩahuria Village. Nĩ mũthuri wa Leirida Nancy Koinange wa ACK Bishop Kariuki Chapel. Mathiko nĩ mũthenya wa Tuesday mweri 1 mweri wetatũ mwaka ũyũ tũrĩ kũrĩa ACK Bishop Kariuki Chapel kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Ũmũthĩ kwĩna gĩthomo kĩa macakaya kwao mũciĩ kũrĩa Kĩahuria kwambĩrĩria thaa 9. Andũ-inĩ ha family nĩ Simon Kariuki Dafa. Organizing committee na family ya the late Peter Muthama Mwangi nĩ maratwĩtĩra ithuothe ACK St. John's Mwimuto kũngania mbeca na nĩgetha marĩhe bill ya thibitarĩ ya the late Trufena wa Ngũi Muthama. Gĩkuũ kĩrĩa kĩonekire kũrĩa PCA Kikuyu Hospital na nĩkuo bill ĩyo ĩrĩ ya 500,000. Igongona rĩu rĩgakorwo kũrĩa St. Luke's ACK Church King'ero mũthenya wa 13th mweri 13 March kwambĩrĩria thaa 8. Mahoya manyu na gũka kwanyu na wĩrutĩri wanyu wa mbeca nĩ magacikenera mũno na Ngai nĩ akamũrathima. Handũ-inĩ ha family nĩ Simon Gotho. Maũndũ marĩa tuma namo. God bless you so much and have a blessed afternoon. Amen. So from Wednesday tutakuwa na season Lent of 40 days of prayer and fasting itaanza. So saa 3 kwa mkuje nataka attend kwa imposition of ashes, tunapakaga watu ashes, and then alafu tutakuwa na that very powerful service ili ndiposa sasa tuanze season ya Lent. Asante. Ogamai na igũrũ tũcokerie Ngai ngatho. Nĩ twakũgatha na nĩ twagũkumia Ngai tondũ no tũrehire thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai. Tũgũkũgatha nĩ ũndũ wa ndungata ici ciaku Mwathani ũtũreheire mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ngai nĩ ũkenaga rĩrĩa tũgũkũinĩra. Ngai nĩ ũkenaga rĩrĩa tũgũkũgoca. Ngai nĩ ũkenaga rĩrĩa tũkwambararia rĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ ũkenaga Mwathani rĩrĩa tũkũruta mawĩra nĩ maũndũ marĩa manene ũtwĩkĩire Ngai. Ngai ndaneana kanitha ĩno itũ moko-inĩ maku Ngai. Ndaneana mũtungatĩri Tino moko-inĩ maku Ngai. Ndaneana leaders yothe moko-inĩ maku Ngai. Ndaneana Mwathani Church Council na ikundi ciothe cia kanitha ũyũ Mwathani Ngai, cell groups ona ithuothe a Kristiano Ngai. Mwathani no wahandire kanitha ũyũ haha Mwathani. Na rĩu Mwathani Ngai ndahoya atĩ kanitha wa Mwimuto Ngai ndũkanage hinya na ndũkana ũtuĩke ũtheri Mwathani. Na Mwathani nduma ndĩkanoneke gũkũ Ngai. Ndarengana na mawĩtha mothe ma ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Na ndahoya mĩbango ĩrĩa mothe Mwathani ĩbangĩtwo mwaka ũyũ Ngai ĩgakinyanĩra Ngai tondũ we wĩ Ngai kĩhoti Ngai. Ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa kĩhunjio kĩa ũmũthĩ. Mwathani thengio tũririkania Mwathani atĩ Mwathani tũrute wĩra twĩna kĩo rĩu twĩ muoyo tondũ Ngai ithe witũ igũrũ rĩrĩa tũgakorwo tũkuĩte Ngai
Mwathani tutikaruta ona wĩra ũrĩkũ. What is the legacy Mwathani o mũndũ agatiga? Ũkaririkanwo atĩa? Ũkaririkanwo atĩa? Na rĩrĩa tũgagũikũrũkia harĩa tuge nĩguo mahurũke mawĩra maritũ rĩ, ũkaririkanwo atĩa? Na rĩu Mwathani ndaneana ndungata icio ciothe moko-inĩ maku, na ndahoya kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga na kĩrĩa Mwathani ũmarathime, ũmaikaragie wega Mwathani, mawĩra marĩa mothe tũrutaga nyũmba-inĩ citũ ciothe ũcirathime, ũrathime ciana citũ Mwathani, ona nyũmba iria ingĩkorwo na conflict na mathĩna maingĩ ciothe ũcirathime, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩraikarania na ithuĩ kuma rĩu kinya tene na tene. Amen. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhere tũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhere tũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi ndathimo rĩngĩ nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre maũndĩ matananoga. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre maũndĩ matananoga. Nĩgũkena kũgoca ihinda rĩrĩa mũre maya ũnjĩkaga nĩ wega na maigĩ ti wega Ngai wakwa mũnyere ũkahata wega amũkĩra ngatho nĩ wega mawe nĩgũhotanĩre ati Ngai nĩ nene ũkahata wega iguo kanua-inĩ nĩndaika nĩ wega amũkĩra ngatho nĩ wegete wega nĩgũhotanĩre ati Ngai nĩ nene ũkahata wega iguo kanua-inĩ nĩndaika nĩ wega aya nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre maũndĩ matananoga. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũre maũndĩ matananoga. God bless you so much. Thank you very much. Akirikirimbo Akirikirimbo